Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, 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 I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis deng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, kang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba. The views and opinions expressed by the hosts and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Consuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis deng papasko. Pampanga, Pampanga,
Asa ka tao mong kakoswelo kaya Pampanga, uling siyempre manyaman na yung pamangan, maganaka, mga lagot, mga santing na pa, ring Kapampangan, makapanibay po talaga kaya katamong intro. Atin tamo pong bayong bida kaya intro tamo dati lulwal po, Ray Bravo Jr., miyerelan niya po, kang Resti Mandap. Yan, nababalo yun no po, ring at sukeng gulot na ning kaya katamong kamera. Kaya pong kaya katamong talapanalbe. Nano pong gagawa niyo king kasalungsungan? Maugtun ako po, kasalukuyan niyo na pong susubo. Makanya naman po, kabang mamangan kayo, kakabsi ingat sa inyo, at kabang malbe ko po king kikataong programa, aliwa mo ingat sa ning kakabsi, nung kaya bing puso, ang pong isipan. Pota po, magtakan ako na naman, ot yakon dili, ako po migaganaka, minsan adwa at luko bilang. Yatsing malago po at niya pong importanteng misyon king Karelang Bale. Mga naya pong bombilya pong fluorescent king Baleda king Arayat. Ne, atsing malago, deng fans mo, panayanda na ka. At din naman pong yari ng mengan, bakit ang eko po may nipan, ne, makipagtalamitam ko pa mo king kekatamong programa. Uling! Live na live tamo po. Mumunan dili king kikatamong digital channel CLTV 36 at king kikatamong pong social media maka-live tamo po kasalungsungan king kikatamong official Facebook page CLTV 36 official at king kikatamong YouTube channel CLTV 36 official mo naman. Kaya makapanalbi ko po king TV at makapanalbi kayo naman po king Facebook, ang pong YouTube. So, wala pong rason na eyo kami ayal ben. Nano pa ta, deng miyaliwang mga santing, ne? Balita at istorya, yang iyatad mi kayo nano pa ta. Inga manong siswan, yang pong kikatamong gambulan. Menga kakaknay ko ayo dano pa ne. Ing kikatamong gambulan at pagmalasakitan. Ngening! Nanya kasing 13 kaya Kapampangan. Ka-13 na po ning Agosto at 2024. August 13, 2024. At syempre, baloy po. Atin tamo pong loyal viewers sa kabulat na po ning Karelang Tindahan. Ne? I-switch din TV da pati nga po. Kenya mo pong CLTV 36 makatutok. Yapin po rin di ko yung Raulan po Las Miranda naning sitio Sampaloc, kaya pong Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. At syempre, atinda mo naman pong avid viewer, kaya pong bala na po ning Arayat, daily pong manalbe, kaya kikatawang programang nanupata. Yapin po Isamain Velasquez ning Mesulo Arayat. At karen pong kikatawang talapanalbe, malyari ko pong padalang pa-shoutout. Greetings, karen pong kaya kayong kakalaguran, karen kaya kayong loved ones, padalayo po kaya katamang Facebook Live, at karen pong mikiukasyon mo naman, malyariyo pong ipadala, karen pong bibait pa, ne, detang oras ng pamagbinyag, o happy binyag, malyari neng happy binyag, o sumeg birthday malyari neng happy birthday, o, photo meg debut naman yan, karen babae, balo ko 18, yung debut. Karen lalaki 21, ne? O di nga aliwa naman, malyari kitang 7th birthday. Malyari naman, ne? Pero karen mag-debut, happy debut, malyari ya. At istong may kasawa, ne? Happy kasal. Ingki katamong greetings. At istong after 1 year, ne? 2 years, malyari, ne? Sigurong happy anniversary. Malyari yung padala rin kaya kayong pag-greetings karen miyayali mo okasyon. Padalayo po rin bayo mayaring programa tamo, basan talangan po rin. Samantala, palto tano rin kaya katamong bida, ngening Aldo ngayon nino rin kaya katamong birthday celebrants. Ayan. Mumunang dili, happy birthday kang Jennifer Yutok. Ne? Sana masaya yung birthday mo. Ngening Aldo ngayon, sana apakabsi mo ang anding bisita mo. Lupa yung magdebu mo kaya susulod na yung kaya katawang birthday celebrant. Makanyan man, ganagana sanang birthday wishes mo
matupad. Ing greeting sa ini, manibatan niya, King Atop Spam, Pasibayo, happy birthday, Jennifer YouTube. Tutugita mo pong mag-birthday, kaya betaya pong gugusal para king media, kiti pula bod Kapampangan, yapin po ko yung Eric Jimenez. Sir Eric, happy birthday po kayo. And gani pong birthday yo, sana dakal kayo, akwang regalo, dakal ko po atag ka regalo. Syempre kami naman dalangin mi kayo, sikanan pa mi kakatawan, good health, at dakal pang blessings. And balo ko talapag-obraya naman kay Clark Development Corporation o CDC, Sir Eric. At sana taglos-taglos po, kaya kayong pamagsilbi, kaya katamong balen. Mimingat po ako po palagi, and ingatan na ko po sana nga pong Ginoo, ilaot na ko po kay nanumang kasasagpulan. Pasibay po, happy birthday, Sir Eric Jimenez. Happy birthday, king ka na kung magana ka, at malagong pinsan, happy birthday, Ate Lulu Kalma, anyang metungal do, manyaman ng meging tauna, ne, king kayang birthday, and syempre king birthday mo, Ate Lulu, sana alang masakit king pamilya, dakal pang blessings kaya kayo, ingatan na kayo ni nga pong Ginoo, ilaot na kayo king nanumang kasasagkulan king be, and syempre, tingnan namang eganaganang nasa mo kingbi. Akwa mo ngan sana. And dakal pang gifts. Ate Lulu, we love you. Happy birthday, Ate Lulu Kalma. Happy birthday, karing kaya katamong kakaluguran keng Mega World, Sir Sid Santillan. Happy birthday po sa inyo. And wishing you good health, maraming blessings. Lahat sana ng inyong birthday wishes ay matupad sa inyong birthday. Again, enjoy your day. Happy birthday, Sir Sid Santillan. Happy birthday king kanahong kaklase at ngini mag-obraya ni king gobyerno. Gino, happy birthday kaya ka. No karim ka man ngeni, sana masaya ka, ne? Siyempre, uling birthday mo. Apakabsi mo nga sana ding ilibre mo ngening aldong IT. May all your birthday wishes come true, and may you have more birthdays to come. Again, happy birthday, Gino Miranda. O, taunine ba mo inine po, tambagyano manday nga liwa. Happy birthday, Kang Crisel Kiambao. Happy 19th birthday kaya ka. Maging masaya sa aning birthday celebration together with your family and friends. Then kaya kang siping bale. And sana matupad nga. Then kaya kang birthday wishes. Gana sanang pangarap mo, Kimbe. Akwa mo. And syempre, more blessings and good health kaya kayungan king kang pamilya. Happy birthday, Crisel Kiambao. O dito pong aliwang mag-birthday niya po, tatanong magbubasan samantalang ini, basan tano rin, migpadalang pa-shoutout and message king katamo pong Facebook Live. Ana pong Grazel Marie Simbural Nemi, mga tanong ko yung masanting, Picadillo with patola. Naming Picadillo, balo yung Picadillo. O ita, o kare pong kikataw manalbe, nanuya po yung Picadillo po na baluye. Christopher Cuespino, Koyang Chris, happy birthday. Happy viewing kaya ka. Kaya tayo po inine. Kaya pong CLMA Pampanga Chapter, thank you kaya pa magtutok. Sir Chris, manalbe naman po yung Koyang Pitts, Zumba Craze, from Gardena, California. Kumusta kayo kaya palakin, Koyang Pitts? Balo ko, minayon Minayon na nandin. King bandang California. Sana okay kayo mo, Ken. Sir Pitts, mimingat po. Andy Koyang Sipen Manalo. Joel Sipen Manalo. O yan na. Ana, mangantana po, Koyang Masanting. Ulam, menudo. Ay, inuko. Itang mag-birthday king August 21 na kilala ko. Menudo mo naman. Ing metong kareng kayang menu. Manalbayan naman po yung kikata mong loyal viewer,
ay Ma'am Natalia Diaz, Maya Paoras, Koyang Joding Masanting. Thank you. Ana po, pati ka sir, dapat blowout na kawapin. O ita, ito! Ana pong Koyang Fit Zumba Craze, Picadillo, tortang babi. Okay, pork giniling in Tagalog. O ita, tsaka na sinabing Koyang Fit Zumba Craze, ne? Wow, masikanyapin in earthquake. Kana o mimingat po kare pong Filipino community ken pong California, ne? Or king US, mimingat ko po king mga palyarken, keep yourself safe. Lalo na po eta mo po balo po tami ka aftershock, pero hopefully ala na pong malyaring ayon, ne? Kaya na po nitang meging masigan ayon na niyang a while ago, a few hours ago. And ngayon naman po, po natin kayo pong share king kaya katamang question of the week paltoyo ne. Naning question of the week tamo. Nanong mas masantinggawan ng kauran, mag-commute o magdalang sakin. Pero sabi ko pin na po ne king kaya katamong programa. Nung ako ingkutang ko ken ng masantinggawan istong ngamumuran ne. Matudtod o mangan. Pakibatan niya po yung kaya katamang question of the week. Samantala, oy na po rin balitang balen, balita Kieti, Labwad Kapampangan. Pasibayo yun po nga panalbe ning programang so to speak kaya po kayong CLTV 36 bilang pong pamaltuto kaya pong misyon na po ng isasyon na mamiya pong malawak kapabaluan at pamanyuri kare pong miyayaliwang social issues kete po king Central Luzon. Pakibaluan tala po din po dapat abangan kaya pamagbalik na po ning kikatamong award-winning program as so to speak king report na pong Danica Gino. Muling sasahimpapawid ang award-winning current affairs show ng CLTV 36 na so to speak ngayong Agosto. Isasabay ang inaabangang pagbabalik ng programa sa ika-41 taon ng pagpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino Jr. sa darating na Huwebes, August 21. Bitbit ang 17 taong karanasan sa pagpapadaloy ng mga talakayan sa telebisyon at ang mahigit 4 na dekadang pakikilahok sa mga usaping pambayan at komunidad, tutulungan tayong masuri ng veterano at multi-awarded broadcast journalist na si Sonia P. Soto sa mga napapanahong isyong panlipunan. Ayun pa rin, nandun pa rin yung pagsisikhay, yung pagtitiyaga, yung pamamagasa na merong mga mamamayan, manunood na interesado pa rin sa mga ganitong mga usapin. Ako kahit na 10 lang yan, mahalaga sa akin na meron pa rin mga Pilipino, anuman ang kanilang edad, anuman ang kanilang kasarian, ay interesado pa rin na magsuri sa mga issue na importante o nagaganap sa ating bayan sa tulong siyempre ng mga panauhin natin. Ayon naman kay CLTV 36 Linear TV Manager William Canlas, nananatiling importante ang pagbibigay ng iba't ibang pananaw at opinyon sa mga manonood ng estasyon sa pamamagitan ng programang so to speak. Ang estilo ng malalimang pagsusuri at pagsisiyasat sa mga napapanahong isyu na hatid ni Soto at ng kanyang programa ay bahagi rin aniya ng pagbibigay serbisyo publiko ng CLTV 36 para sa mamamayan ng Central Luzon. Ang advocacy ng CLTV 36 ay makapagbigay ng mga makabuluhang impormasyon at makapagsuri din ng mga napapanahong balita natin kung ano ba ang epekto nito sa ating mga mamamayan. And from there, we could help them decide or have a better opinion, better understanding ng mga issues natin dito sa Central Luzon. So, marami ng awards na nakuha ang programang ito dahil sa ganda rin ng mga topics na kanyang dinidiscuss. Especially ito ay tumatalakay sa mga isyong panlipunan, ekonomiya, even politika. Kasama na rin yung agriculture, health, education. So, yung mga issues ng community, ng local community natin, ang so to speak, ang nagiging platform para mapag-usapan ang mga usaping ito.
Tatalakayin sa pilot episode ng programa ang katuturan ng mga katagang The Filipino is Worth Dying For na iniwan ni Ninoy Aquino sa mga Pilipino. Makakasama ni Soto sa pag-arangkada ng So to Speak ang mga prominenteng tagapagtanggol ng demokrasya sa kasaysayan ng Pilipinas na sina Free Legal Assistant Group of Flag Chairperson Atty. Shell Jokno, former Congressman Hernani Braganza, at human rights defender na si Sister Mary Jan Mananzan. Sa lahat po ng mga manonood ng CLTV 36 na sa loob ng napakahabang panahon, 17 years, ay tumangkilik sa So to Speak, muli ko po kayong inaanyayahan na abangan at maging bahagi ng aming talakayan dito sa So to Speak. Nang sa ganon, ating mabalikan ang punot dulo ng bawat usapin na sa ating diskusyon ay patuloy nating lilinawin. Pinarangalan bilang isang Best Public Affairs Talk Show host ng KBP Golden Awards si Soto noong 2008 at ng UP Los Baños Gandingan Awards naman noong 2020. Humakot na rin ng mga parangal sa mga nasabing award-giving body sa loob ng 17 taon kasaysayan ng CLTV 36 ang programang So to Speak. Ako si Danny Gagino para sa CLTV 36 News. Karang pong kakatamong kabalayan at talapanalbe, po palampasan. Yung pong comeback episode ng So to Speak, yan po kayong CLTV 36, kaya pong August 21, 2024, sakto pong Ninoy Aquino Day, alas 8 na po ning bengi. At king kakatamong pa magbalik bayo po, baliyo very proud ko king bisita tamo ne. And maswelo tamo uling ing pelikula na. Talagang dakal pong menalbe, tinang kilik. At pakibaluan tamo, kumusta na uling dati tayang kayabe kay ni CLTV 36 ngini. Direktor ne, karing pelikula, lalo na king Cinemalaya. Yan po yung kakatamang pisabihan, kaya pamagbalik na po ng kayong programang Nano Pata. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng kaswe. Anyang markal pa farmlands kedi Pampanga, may giyang libangan daring anak akapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kaybat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan mong gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, ing kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan considered ang delicacy. Dakala patse kauran ang pumabasahing gabon. King August, September. Kaya ti Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at miyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalen, atakon mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sakyan mo. Kanyaman! Salubungan tayang marat naing masalang aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen! Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng abak. CLTV 36, Pusong Bakabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayureng dapat gawan, bayo iya datangin bagyuking kay kayong lugal. Kareng ordenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng manasan, igabit lareng kay kayong bangkaking ligtas sa lugal. At alina ko dapat dalawot king ilog o dagat.
Pakibaluan niya yung paano nanin kaya kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o may sirang parte ng yero. Pader ang pong miyayali o ang parte ng ti. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayop. Kargal na rin flashlights, de bateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupad na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king ngali mapapasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparadayin kaya kayong sakin king mata sampo pang ligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rikil King Bagyo. Pakibaluan na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Yan ring paganakan ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Imagine mo lang nakasama mo ang tropa at sobrang saya lang ng bonding nyo. Yun ang trip namin sa Youth Voice Matters. No filter here. We're diving deep into all the juicy topics without holding back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama na sa amin mag-grill at mag-sharing session sa YV Matter tuwing Sabado, alas 5:30 ng hapon dito lamang sa CLTV 36. Pusong Makabalin. Anyang Markalpa Farmlands, Quezon, Pampanga. May giyang libangan da ring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rin ninguran. Kay bat, luto de ang pong kanan. Kanita, sobra la karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ang pong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, at nakang-idea kingamon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patse kauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Keti Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mamanga neksot. Kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga. At magbalik po hindi kayong programang nano patataglos tanala. Detang kaya katamong pabati, pa-shoutout, patoy na la. Ayan na, ninoreng itatagan. Oy, buri tayo pang i-congratulate ing dati tamong video editor kay ni Ken CLTV na at Chukeng Canada ngeni. Baluyo ba? Canadian citizen ne? Congratulations, Robin Santos, kaya bineking litrato. Ing dati miring kaya be CLTV at suno kay Canada Joanna Marie Kabungkal Santos, congratulations kaya kayo Ken Canada. At maswelo kami na minonono ing kaya kayong be. Kabang at su kayo King. Nanangawas King kaya King kasi the land of kaying the land of the free. Naning Canada. The land of many Filipinos citizens, Canadian citizen. Congrats pa si Bayo, pare Robin. Sabi namin, for goodness sake, let's eat some cake. O ini. Ingat. Balo mo, masating niya kwento yung greeting sa ini na talagang sinadya na katao pa kay CLTV. Happy anniversary kang Ryan Christian Santos, ang popahang Rachel Calma,
Happy anniversary kayo. Sana yung anniversary ngayon ni mag-translate ni King pang 5 ever. Ne, dataking oras mag 5 ever na kayo. Nung alang forever at hing 5 ever. May kalagod kayo hanggang 10 million years pa. Ikayong adwan, eh. And sana maging inspirasyon kayo pa. Gareng mikirelasyon na magluwatla at lugod lang kalupayo. Magmahalan kayo hanggang gusto nyo. Happy anniversary, Ryan Christian Santos. Ang popakang Rachel Calma. Baliyo po, kalupan nga bangkit ko nandin, makasaya, makaswelo kasi dati anyang at supukin ni Keng CLTV, dati miyang producer ne. Ni director ne. At kayang mumunang pelikulang inabe, King Cinemalaya, kayang kadwampulong banwa, ne? Ay rogo, dakal po rin minalbe, dakal po rin tinang kilik, at tinanggap yapang award. Kilalanan tayo po, director na ning pelikulang Gulay Lang Manong. Kaya kami pong kakaluguran kaya kang CLTV 36 nang ini. Director na niya ng pelikula. Direct BC Amparado. Maya pa yan do, Direct. Hello, Wala matamak. Salamat for having me. Mani bayo again. Wapin dati akong kitang gulot O nga ni, dyan na kang Maya pa oras na i-greet, i-shout out, batiyan ding ganang buri mong shout out, kakaluguran, kamag-anak, kaya bing ginawa kayong pelikula, followers, subscribers, boyfriend, girlfriend, nung atin. And siyempre po sa gananda kakindalan. Hoy, I'll benda ka CLTV Bri. Ano temo kay Manrago? Sinoutout sana nakakalingan. Go ahead, kareng greetings mo. Basta ako magpasalamat ko mo karetang Menalbe, ang poreng mamanyad screening Kenny Pampanga, lalo na NCR yamu dinuruting film for the festival. So ita mo, shoutout kaya kayungan kayang kakong cast and crew na Manalbe rin yata ngeni. So yun, madakal salamat suporta. Thank you CLTV mo rin for having me as a guest. Bray, kumusta? Kumusta after Dakay? After Cinemalaya? Congratulations, syempre, King Kapamakiabe mo, and dakal talagang tinagon, Menalbe, dakal mig kaswelo, King Pamanalbe. Kumusta naman? Kaya rin ng Cinemalaya? Mayap naman, bagya-bagya mag-sink in na milyari kasi balam ng kabilis kasi last year at this time mag-undergo kaming casting procedures, pre-productions, tapos ngayon yarin So, isipan mi namo is what's next for the film. So, we're working on this distribution to the regions especially. Dahil uling marakal mo rin na bisa makapanalbe na atsuk kayong aliwala. Hanggang Mindanao dakal bisa. Pero bayo ka ginawang pelikula na pekyabayan making Cinemalaya, burik mga balo, makanano kamilog king directing. Ating ka bang bala mo peka training kitang king pa mag-direct mo? Actually, yung estudyante ko kasi mahilig na akong gagawang short films. So makiabi ko ka rin festivals like Sinekabalen, kung deng alewang festivals kayong Manila mag-submit ko ken. So hilig ko mo talaga yung storytelling. Kaya bayo ko pa maging producer mo rin nagagawa na akong short films. So passion ko rin siguro yung gagawang stories, telling stories na ating sense ampong social relevance as much as possible. In terms of training, ala akong masyadong formal training kanita. Mayari ko kasi major ko is advertising. So medyo related pero aliye talaga film school. Then recently Megkay ko mo, makalub ko kayong workshop ng Sir Ricky Lee, writing workshop. Mag-attend ko karing workshops daring veteran directors. And then, yung college ko, ating kong mentor, i-direct Jason Laksamana. Yes. So, hanggang ngayon, isusupport siya pa rin naman. And, kining film may maging acting script consultant. So,
ito mo naman yung kakong maging background in filmmaking. Okay. Buri ko nga balo, pila lang short films, pila laretang pekabayan mong film festivals before Cinemalaya. Short films, medyo marakal eh. In total, siguro pati retang online ads, I think ko siguro mga 20 short films na nagawa na before ko makapag full length. Pero susulat na ako rin full length screenplays. Ela mo mapoproduce ang pong, syempre, ala pang avenue to showcase them. Kaya ngayon, ini first feature ko, Cinemalaya, very thankful ko na milubin ka na akong material. Okay. Nano naman itang bala mo maging turning point mo na, okay, pwede na akong mag-up one level. Pwede na ako kitang Makiabe Cinemalaya. Kasi, syempre, wala mo, baby steps sa paretang short films mo eh. Detang gagawan mong, siguro may post online or pepayalbe mo ka rin kakaluguran. Nano itang maging happy na ini? Actually, ala naman time na mag-next level ko kasi constantly mag-try kong milub Cinemalaya. Kasi okay. It's a prestigious festival for filmmakers. So, aliega na ganang filmmakers milub Cinemalaya. So, manibat dati, short films pa, mag-submit na akong material king Cinemalaya. Okay. Try lang, try. Ala naman mawala kay kahit sumuketang sipag mong magsulat, ang pong sipag gawa. Ito, actually, yung material ini, sinamit ko na for 2023. Miswerchan. And then, for 2024, may callback ko for itang shortlist. And then, may top 10. And then, hanggang ma-produce yun. Ito, tuloy-tuloy naman yung ka na akong, wala mo yung pursuit of happiness ko kasi may passion in filmmaking. So, ito siguro yung key para ako. Tino ko lang gagawang film. Pero, mag-start ka locally, Balen. May kasaw ba itang keni ka pang local, bayo ka tinagusgus papunta Manila? Kasi mas maragol ng audience, mas marakal ng audience, ding malbe. Kesa keni, siyempre, dito klaro yung nga sabi tamong fan ng dareng indie films, ne? Pero ngayon, mas darakal na lang. May kasaw ba itang pamakyabe mo kay Balen? Definitely, may kasaw. Lalo na niyang detang first short films ko, may niyang but kong award ng taking Balen. And then, mag-represent ko Cinema Rayon. So, Cinema Rayon, 6 kanta kang Cagayan de Oro, paring kula amid ng other regional filmmakers. And kaya ako, feel na itang welcome ko kayong community ngayon sasanmetong larang filmmakers. Kaya may inspire ko lalo na gawa. So, ako po-promote pa rin yung regional filmmaking. Magbalik ka kayong roots mo eh. Lalo na ko, Kapampangan ko. As much as possible. Ating ko Kapampangan elements ka rin kakong pelikula. Or in this film, din kakong crew, halos Kapampangan kami. Kaya maging komportable ko kayong shoot and all. So, maragol sa mo rin. Kaya kailangan, para kako, dagdagan tala ng festival siguro or workshops locally para the next generation of Kapampangan filmmakers, ela marineng makyabe, ela marineng gawa, ela tatamad gagawa. So ito. Dakal bang ketang miras ka Balen, Cinema Rayon, dakal bang pisasabyan? Keti, Pampanga, king aliwan lugar na malyaring ipalto ka rin pelikula? Oo. Kasi every place, ating cultural difference. So, every filmmaker is different. Timoya ko, Kapampangan ko, ating kong story to tell na balo ning taga Visayas or taga Manila na kailangan tamong i-share na interesting para karela. Ito pining masanting kasi kaya katamo, normal tamo kayo ni karela, eda naman normal ito. So ko mas buri ko rin na makapanalbing pelikula from other regions. Kasi mamumulat kaya, bala mo may masyal na ka rin eh. Kasi akit mo rin tao, the language, itong susulod, aliwaliwang klaseng pelikula, aliwaliwang klaseng storya. Kaya ito, masanting yung isasabihan na in terms of regional filmmaking. Ibang Cinemalaya, may kasaw piya
king role na king industriya, bakit ang kareng kalupa mo na and kalupa rin nga man mo dakal bisang magpalwal istorya oneng alalang paralan. Makani tayo ba ka-importante ing role na ning Cinemalaya kareng istorya nga rin Pakibatan mo yan. Dimdam po na yung tinik-tik. King pa magbalik na po ng kikatawang programa, pakipusan mo ko pa. Nano pa ta. Pampanga at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga. Nino naman mo yung eme kibalo king peka pamusong pamangan kayang mabilog ayato ameni batan kete syudad Angeles, Pampanga. Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. At magbalik po yung kayong programang Nano Pata. Ana pong Ma'am Loretta, medong po karatang minunatamong ginrit nandin. Ana, dakal pong salamat CLTV 36. King pamag shoutout to kay Camille Doldo, kay kaming kang Raul, Lats Miranda, ay ni po yung lagyuning storme. Rave Store, kay Sampalok. Istoya kaya RABE. Rave Store. Greet kaya naman po yung katuwangan. Bienvenido Miranda. Happy birthday po. Nano pong tawo. Nano kayang nickname ng tatang Bienvenido. Happy birthday po na. Sana po dakal ko tawo. Pakabsiyongan po rin siping yung balenong ating sobrang pansit. Ampong Shanghai. Walking distance siya mo po ang CLTV. Pa-shoutout siya po Ryan Christian Santos. Pa-shoutout ni Rachel Calma. Pasibayo, happy anniversary. Kaya kayong adwa. Ipakita Beltran, magandang araw CLTV 36. Balen Balita, ana, pusong makabalen, malbaya naman po, Emelita Dizon Galura. Thank you for watching. And Kiara Miranda, gulay lang manong. Po, sabi-sabihan tayo po itang gulay lang manong. Ating kung hanging question kaya ka, may kasawpya ba ing sine kabalen, karetang filmmakers kalupa mo? Ay, Cinemalaya, may excite ko mo. Cinemalaya, karetang filmmakers na alang paralan na ipalwal ang kayang storya na masanting la message para karen kay katamong miyamalit. Maragul yung sauping Cinemalaya, especially, lalo na in batch me this year, very diverse, very different stories. Kanya-kanya kaming paglaban. Atin from Negros, na yung film na is about couple with may atin yung anak ating autism. Then atin ati community na wala itang sector da pala kuando ketang balenta daring capitalista and all. And atin from Mountain Province, wala mo cultural short story gawa ding pelikula. Ating story from Davao. And ini kaya yako from Pampanga ko pero yung pelikula may shoot in Nueva Vizcaya. So aliwa-liwa kaming klaseng filmmakers na ating kanya-kanyang story. Kaya maragul sa ating Cinemalaya na dinina na kaming avenue to showcase and give us a chance to tell our stories.
Bala mo, salamat kayong Cinemalaya, mi bayit la. Rening pelikulang Yes. Malwatch ng Buringawan. Pero, yearly naman makanyan eh. and So- sabi mo pa nandin, 2023, pinasa mo na Yes. ining pisabyan tamong yan eh. Yapin po yung pelikula na pong gewang BC, Direct BC ang parado, yapin po itang Gulay Lang Manong. Balo yun po anyang mumunang sabihan na yan eh. Anyang mag-post sa kayong Facebook. Isipan ko, nanong Gulay Lang Manong ako eh. Uso na retang manog se gule, kendalan, eh. Nano kayang klaseng gule? Iyan po yung pisabihan tamo kay ngaman mo, ana. Nanining storya ngayon kayong pelikula. Yung Gulay Lang Manong, yung story na it's basically about kay metong vegetable farmer na tinyang apo na stoner. So ngayon ining police gagampanan ng Cedric Juan. Arakap ni ining karelang van na atin niyang marijuana. So in order to save his grandson, kailangan nang pagpalit ulo para kunano itang apo na isuplong noretang kayang kayabe. So mga taya mo dinurot. Okay. Story. Buri ko nga balo, makananing maging journey mo ka rin kitang pamangawang pelikula. Makanano kami miling artista balo mo. Pakiramdaman tayo mo king radyo, ne, king CD. Ing metong kareng artista mo, ne, bokalista na po ning bandang yanong. Yan yung artista mo, makanano mo pinili ring artista mo? Kareng artista naman, kang Dong Abay. Tang first draft pa ng script ko. Yan na. So, I wrote the character for Dong Abay. Kaya, itang look, itang kay, itang pamagsalita, kaya ko na kinwa ito. Kareng aliwang cast naman, Cedric. Yan, pek sabihin mi about the role. Very game naman ketang advocacy and ketang message na ning film. Ito, may, after a while, apin na, cast min eh. And ito, magpasalamat kami kasi fresh from MMFF, Best Actor win yan, 2023. Tapos, after that, this is his next film. Wow. Kaya, very thankful kami kang Cedric. He's very collaborative. May kabiyasnan. Thinking actor yan na aliya mo kabud. Depende ka rin production and all. So, marakal yung inputs in the film, lalo na kitang character ng ganyan. And the other characters, Iranzel, yan, king script pa, I have tang little person talaga, mga tayo talaga role. So, I'm aiming for representation kasi Yes. na these people are not represented as much kayong pelikula. Madalas as kaila mo. Wala mo, pang makatula. Wow, comic relief. Pero, though makatula yung character ng Razor Kenny, is depicted as a human being pa mo rin. Okay. As a regular human being. May kataon mo na talaga, na malatiya mo talaga. Okay. And then for BJ, BJ Forbes, si Tolitz. Tolitz. Dating child star. Advocate ya rin kasi kaya itang medical cannabis sa sulong tamo. So, easy mo kaya kami na kaya niyan. And lastly, Tito Perry Dizon, he's from Davao. Very international actor ya rin yan na kining kaya katamo. Legend yapin yan kami pen Davao. Kaya very thankful ko na mag-okay aking role niya, aga na kanyang ka-professional. And balo ko kasi karas-kareng mo kayang klaseng pelikula. Correct me if I'm wrong, ne. Di nga liwa, bisa na makyabe hanggang titulado ng artista, veterano ng artista, hanggang pangkaya mo, pamangan mo. Kasi buriting istorya. Totoo ita? Ating times na mga niyan, ating kasing grand audition for Cinemalaya. So, first time ko rin mag-attend kanta and ako baling expect. So, madakal veteran actors and mga sikat na actors na pinilang makaba para mag-audition for Cinemalaya. So ito, it just goes to show na yung Cinemalaya is a very respected film festival. Tsaka, aliega na kasing films has this impact unlike yung mga Cinemalaya films. Okay. In kayang film, may ginyang paborito, ne?
daring Talapan Alben aning Sinemalaya, nano inggiyawa mo na may ginyang hit, may ginyang blockbuster? Kasi minsan, ing messaging, hanggang makanano yung kasanting message yung pelikula. Potang masanting pangalatag, bala mo, de type. Makanano yung giyawa mo? Based ka rin babasa akong reviews, yung strong points kanuning film is, it's an advocacy film, pero aliya preachy. So, may kasahop itang combination na ning comedy, itang tightness na ning screenplay, the cast also, syempre, akit do rin cast, matic, it's a marketing yung agad eh. And the music as well. So palagi ako itang combination of detang bagay ang areta kaya maging favorite iya kareng audience this year. Okay. What message would you like to convey in the simplest terms? Ang kening pelikula ngayon. Kasi syempre potaray nga liwa ayot makanin niya pelikula. Especially coming from Sinemalaya, ne. Pota minsan nanongaos kanta, itang ay misunderstood yung pelikula. In the simplest terms, nanuwari yung buri mong ipakit, kaya nga gulay lang man. Like what I always say, in buri kong pakit kayo ni is to break the stigma in regards to the use and the access of medical cannabis. Kasi malalakpan ni in Pilipinas in terms of this technology, this knowledge and all. So, in Pilipinas, sarado ya pa yung utak na widely accepted. Kaya, in pelikula ngayon ni, sana itapin, breaking stigma, mika meaningful conversations tamo about this. And yan, recently, may pasaya kayong Congress, itang bill for medical cannabis. And hopefully, magtuloy-tuloy. And I think my film mag-spark yung conversation pa further para tanggapan na yung public ang pong detang masyadong may balo. Mika some kind of knowledge about this topic without being preachy, without being an in-your-face advocacy, na entertaining pa rin. And don't judge. Oo, don't judge. Siyempre, pota, tinakang kay, at tinakang tatakeng isipan mo, kabat alben me. Kailangan open-minded ka, intindihan mong masalese. Ito yung masanding keng film kasi nung against ka, alben me, may ka-insight ka pa rin eh. So, dagdag pang 5 minutes, dagdag pang 5 minutes, taglos me. Ita, pro-anti ka, entertain ka pa rin kitang film. And di na nakang isipan ng film eh. Nung itang judge napin, i-judge may kaya kang moral compass natin. And aside from that, ating kami ring susulong na advocacy kareng farmers. Dito pinsasabi mo na din na manog sila mong vegetable skandalan. Uling malugila mo. Malugila talaga. See, kitang location pigsutan mi atin ng per kilo ng kamatis 4 pesos. Miras kini magkano? 180. Anya milabas sa Domingo. Kaya dengalong farmers imbis na pisalidang mal ugseda na yan dalan for the community nung bisalang kamatis. Tuwa wala, bisalang repol, wala kang dalan. Okay. In-expect mo yun eh. In-expect mong your first ever film keng Sinemalaya. In-expect mo kanining wala mo whirlwind eh. Wala mo, in-expect mo kanin. Ali in-expect. Sa yako, buri ko mo, I have a passion for storytelling pin. I just want to tell this story. I want to represent this community and the people behind it. Kasi marakal families na kailangan dang access for this alternative medicine na karapatan da yan. Pero may rakap ng atin ka, makulong ka. Abeda ka kareng rapist, abeda ka kareng drug addict, kareng mamamatay tao. And for the sake na uling mong merakap ka, uling itang stigma. It's a non-violent crime. So, para ka ako, aliya fair. Okay. And ngayon ni dakal abag menan din.
pero dakalaring mag-request, dakaling clamor na sana Alben mo yan naman Keti, Pampanga yan. Direct BC, nanong plano, nanong kay mo? Ngayon, we're working on the distribution with my producer. So hopefully soon, makapag-wide release kami. Especially to the regions, with some karing regions. We're in partnership with different organizations like Medcan Party List and Analegal. So, len mi mong makanano yung i-workout. Pero definitely, ma-release siya ni kayong Pilipinas and hopefully internationally. Ay, wow. Ay, mas masandig po tayo. May kareng international film festival. Sana. Balak makanta. Atin naman. Lawen tamon mo ka rin nakatadala ng pelikula. Okay. O, tauli ko niyang kutang na. Nano, itutukin ng planong direct BC Amparado? Ngayon magpainawa pa. Pero, dakal mo rin plano in the future. So, ko pa pwedeng sabihan. So, abang-abang namo nung kakatamong next projects. O, sige. O, dakal salamat direct, ne? Dakal salamat, Sir Kahit Jones. ang projects mo, may sana kakalingwanag ka ti Ray Bravo Jr. Naman. I-rest ni Mandap. Ang popay Joe Alan Asuncion. Yan. One of your biggest fans la rin, Direct BC. At ngayon naman po, basan tala rin komento kay katamang question of the week. Patoy na la. Ayan, nano kasing question tamo? Nanong gawan mo isong masanting gawan isong kauran mag-commute o magdalang sakyan mo yan, patoy yun eh. Minuna yung komento ne. Alam mo, Darrell Puno, kalma. Magdaton king bale, balok bakit? Alaya pag-commute. Alaya namang sakit. Kenda kang bale. Wapi naman. O, kung nandahin kaya katamong direktor, tayo ka direct BC na anong gawan, mag-commute o magsakit, istong pasanting gawan, istong mumuran? Matudtud, o, di ba? Ala ko rin pag-commute. Bad weather. Alaya naman pag-commute, direct BC, o, karin kaya katamong kaya kene. Di nang tanay mo pong galaling kaya katamong direktor pag maragol tayo pong Kapampangan, baka naman, paswelo ka ba na ikikita picture mo na nga sabi na palang direct Jason, kaya pelikula kaya rin na? Tapi makatouch kasi sabi na very proud yung kanong kaya kami. And mention ko lang mo rin kaya yung Kapampangan can film, Emmanuel Lewan, akong cinematographer, Itin Velasco, producer ko, Bugs Villarreal na production designer, associate niya. Ikaw kong asawa, Keng Lopez Amparado, associate producer niya rin. Kaya kaming legal, kaya kaming maglunod kay legal Daniela Yalong. So yan, Kapampangan ngayon halos kayo. And manwala ka pala kita kay sabyang, behind every successful man is a woman. Pasibayo, congratulations na direct. Ngayon nanin kaya katamong Kapampangan Word of the Day, kapulan tayo nga manong siswan. Antayo. Paros-paros. Balo mo riyan. Ay, balo mo rin dapat. Alimbawa mo. Ali kay Lareni, karing bayong panganak. Ne? Bakantang ating gata sa numwal. Minum lang sabo, paros-paro. Makanta pala ito. Wow, bakantang maging masustansya yan, eh. Kaila rin mga latilang cells. Malyari lang namang ulaman din, paros-paros. Amin din smaller dang kapatad ding. Nala kasing tahong kenta Kapampangan. Sulib! O, ita. Mama ko sulib. Oh, ika, palo ko mama kang sulib. Mabiyaman o luto yan. Direct, salamat. King kaya kang oras kaya kami ni, maswelo kami. Kakaluguran miya kasi ni ka-basketball miya nginit, director niya po. Ni pelikula miya rin niya po yung metong oras tamong pamitalamitam king kaya tamang programang Nano Pata. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jody Dizon Mercado. Ikaw po yung kaya kayong talasa yung ating pusong makabalen, may kabawi ko, inebalo ito. At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga.